Meghalaya Post.news. Kasengkur lapang pelun hinin kasi kalpelong da kajing kenduk lang jong barok kikur ha umroy nong ra ban ya kani laju pelong ban lau senam kumsi benta ban ya kran ne yathir halor kathong bante song ya kalongkur kalong jat jong kasengkur lapang pelun hapo kajela kani kajing kenduk lang kakur lapang lene ke general conference kakur lapang arjar arpun rio kelas sedang nadu gapor kendai beji menstem leng bagi program beper balapan long hagani kasungi kinoi lam kasengkur lapang bakentup ya ke doktor ya perbak lapang uba independen lapang bat uba wanda lapang kilalong kinong ajing kran ban senang ban keraw ya kakur hi barok kawai ki balawan ban simenta na ki unit beper batkum kilong kimi bat kirirong ba kakur kila kren halor sibun ki phang ki bawan ra ya kata jingte song hapo kakur lasa kilang ru kani kasngi da kajing don presiden kakur ba tengshan lapang general secretary uba albertus lapang vice president uba bayate lang lapang lempat kiwei ki he nong yalam kakur hagani kasngi na lor kasneng kakraw la penong ru iki program beper na du karwai kasiau kaput ketem bat kiwei de balai simenta da ki khun samla kakur lapang lapan kut ru ikani kajing kendulang da kajing bom jalang jong boro ki kur hagani kajing lang ba jong kasengkur lapang pelun. Meghalaya Post.news.